Hello people! Welcome to Bitokbitok University. And please, katong wala pa nakasubscribe, subscribe below. Kitang suga. Please, subscribe. Thank you very much. And today, remember, sa akong video to niyaging adlaw, karon na ako nang ihatag ang mga winners sa akong mga ipanghatag ng mga gamit. Ihatag na nako ang kani ang sapatos ug uban pa. Support Zebra. Thank you sa t-shirt. Thank you very much also sa akong giinom karon. Unya na lang. Pasalamat sad ko. Before anything else, ako sa ipakita unsay nahitabo karong adlaw, medyo busy kaayo. Watch this. Alright. Bad day. Ayan. Bad day, medyo naplatan. Kailan. So, kailangan maghulat. Ay buslot ang akong buslot ang ligid sa sakyanan. Moni siya ang nakaingon. Kana moni nakabuslot. Kana focus. Mona siya. Nindot diri kay anak automatic ang ilang pagbulkit. Para akong ligid do. Smile, Brad. Yan. Pogi. Pogi ang one. May nalang ito kay busy drink. So, ayan. Alikot. Nasilag rin sa patag at bang sa kaning training center sa police. Apas pa ko sa akong programa. Ibang tulog na si Ella. So natin, 1:14 na. Kabalo naman sa itong cellphone number ha, 0937-373-1674. Mulakaw na ko, mato na si Boy Negro, okay? Bye! Baloa! May nananalig sa'yo. Ha! Lakaw na si Tita B. Paspasi sa mulakaw, no? Grabe si Tita B. Salamat, Tita B. Ano si ba may lakaw? Gawas na siya. Grabe, 6 year ba kayo nakatube? It's 3:09. Later na pa ko yung meeting. Oh, yeah. Sunod na si Boy Negro. Muna si Boy Negro. Sana'y sunod. Dahil ito parking sa westbound terminal. Unahan lang. Alright. So, sa water park kami. Move. We need to go back to SM. SM. Is there any food there? I'm hungry. This is from the up down. Now we're going downtown. My God. I put my mouth there. I'm so hungry.
Too sour for you. Yummy. Sour. Downtown, tama. What's the green? The green? Oh yeah, change driver. Centrio. Can I hold it? Facing the window. I hate it. How's your day, River? A crying baby at the back. So pwede na mag-ride diri. Oh, finally. I hope there's gonna be more inside than outside. I'm gonna be moving. Going down. Washing my shoes. Plus na pa siya black pepper. Black pepper. So parang medyo halang-halang siya. Hindi mo ma-taste ng difference. Siyempre, you take it right away. Good. Hi. So, pasample ta. This one. Is turmeric latte, contain turmeric, then coconut sugar and coconut milk, sir. So medyo tamis-tamis na konti. Medyo lang. Mas malasahan Okay. yung sir, coconut milk, then ang Okay. turmeric. Okay. Then, ganin isa, sir, is pure lang yun siya nga turmeric, sir. Pure. Yes, sir. Wala yun So siya mas yung- halang ni. Dili halang Murag- yun ang turmeric, Okay. sir. Pait lang yun siya, and then lang to yun yung hanglang. This one is naisagol nga coconut Milk and sugar. Yes, sir. Coconut milk mo nang butong, di ba? Mm. Yeah, eating time, baby. Nakabisita ng muli sa curry-curry. Tungod kay ganahan ko ni Stephen Curry. Dili ko sa curry-curry. Sa Japanese ilang menu, pero in fairness, local rin siya. Yeah, lagay anon rin siya. Lagay di order. Oh yeah. Thank you very much, eh. Chosa na ko. Fuck, nahulog. Okay na? Was supposed to video at 18? Ako niya na lang. Boom! Alright. Thank you very much. Thank you very much. Gitagan ko nila og Prada. Thank you very much. Klaro ba di mo maklaro? There. Turmeric. Abi na kung imported. In fairness, locally produced rin ni sa Pilipinas sa Daigapon ni turmeric. Kabalomon, turmeric is very good. Sa tinud-anay lang, i-research ninyo, turmeric is good for arthritis, diabetes, high blood, UTI.
as in uban pang mga sakit. And sa dugang mga detalye, bisita lang mo www.turmetab.com. Oh yeah. Okay, bisita lang or na link sa ubos. Thank you very much and thank you. Then napay turmeric powder. Ayan, muni karon akong butang para healthy kay kabalo mo diabetic beta. So healthy. And also thank you. What's this kani? Ang juice. Thank you very much. Ingredients ani turmeric root, water, then black pepper. Ang black pepper mo din na para mo absorb sa imo mo stay sa imong lawas ang turmeric. Okay? Then napay dugang there. Salamat. It's an energy. Then this one, I love this. Arise. Di ko kabalo ko unsay pasabot. Di ko kabalo ko unsay pasabot ani nga arise. Unsabay mo arise ani. Ingon nila nga kulba daw ni mo shot lang ka ani. Basko kay ka grabe energy og napoy laing mo arise. Delikado. Yes. Thank you very much. Thank you. Ang link nasa ubos. Actually na sila sa mall. Thank you. Okay. Anyway, eto na po ang mga winners. So padaghanay kung pwede pala tagata mo tanan, pero salamat sa tanan ng mga nag-print screen ug syempre daghan kayo ang mga nag-likes. Ladies and gentlemen, ania na ang mga winners. Boom! Thank you very much. Thank you. Again, katong wala pa nakasubscribe. Subscribe. Thank you very much. Bitokbitok University. Hangtod sa tunod. Bye.